Hello, hey, karon lang leta. Voina karon soy turchu Railaya nge turte the karon soyang ka YouTube subscriber ten hena lom tho karon soy photani pakhatna chuanin Railai chuanin thaina kha war turani thaina chuan folic acid kan ti te fiber te atama folic acid chu ama karon soi to angkhanin folic acid kan tlak cham chuan neural tube defect khaum thei tlata spina bifida kati de khaum thei ni chu atang chuanin thaina kan war chuanin min chan him thei don ni chu ba ka fiber kan te chu thashui atama wang khanin enge piles temo tai kan tiang chia te po khanin a chan him ta the ni le khal tiang chia te khanin ati boy lo the ni khal te kha atang khanin chan him the ni chu wang chuan thlai na sang broccoli te ancham te le enge chi sang thlai na chu kan nga me beloi ti te mai an te atama hang kha kan war don ya panhina chuanin bong nu te pasteurized to sa kha a thae me ma bong te chuan calcium te atama calcium te protein te tamtani calcium chu engata nge tha kan ti chuan no te ru le ha in siam me kan hi wang khanin kha thae me mani chuanin nerves kan ti thazam te tissue muscle kan ti te khami in siam dan khana poimo protein kan ti building blocks ani tada kan taksa tan kha bong te kha che ni tempera liter khatsu ni khata in ngi turani pathumna chuan sa le dal sa chi sang le dal chi sang tam tak oma sa le dal a ham proteins atama proteins kha ka soi to ang khanin kan taksa building blocks mo kan taksa siam tu builder ani awang khanin sa le dal khai kan war don ania palina chon artui a hian protein se atami ba ka mineral sam takha oma artui ha min taka chume mo kanam ha warangu pangana chuan balhla khian folate te vitamin B te vitamin B6 te C te magnesium te potassium kan tiang te hi oma ko chalo lai phei chuan balhla hi tlema min lutuk lo hel deu hi a the me mani ha now Railai phei chuan balhla kha war thani parukna chuan donfo hi acha vitamin A te B6 te vitamin 6 te atama fibers po atama wangin ache mani pasarina chuan coconut water coconut tui te nimbu tui te hi acha heng tuna karon soy minerals sang potassium te magnesium te atama acha ni vitamin C te enge nat na do thei tu alaga nat na do thei na ani vitamin C hi chuwang cha immunity tana chata wangin heng coconut water te nimbu tui te che me mani pariana chuan butter thei kan ti hi kan van ne mizoram om ho chu butter thei te tam ma avocado kan ti me hi a che me mani heng butter thei a hianin minerals sam tak om me ba ka khanin fiber po aninga omega fatty acids kan ti ang chi kha a che me ma heng hi atam boka potassium te le folate te pom bokani pakwana chuan ser thum te apple te hi vitamin C le folic acid te atama wangin tuna karon soinat na do thei tu immunity kha min ti chak thin ta damlo now kan pa lai phei chuan ge mani chu kan ni tolwa no te kan pum chung amani wang khanin warangu somna chuan heng theibu fai kan tiang chi hi pathian hian siam thae me ma achan chu heng theibu fai arong kan han en re pon a sen hlar ni hata hian iron atama enge thisen nya matan khanin hemoglobin claim matan khan a thae me ma calcium te chuba ka calcium te folate te protein te tamta theibu fai hi vitamin C thain oma a thae me mani som pakhatna chon kiwi hi mizo tong chuan ka shelo kiwi hi vitamin A te vitamin C te E te chuanin folic acid te le potassium magnesium phosphorus folate akim deuh vekani kiwi hi a the me ma kan war don ania
chuanin tuna karon soi mi baga khan som bakhat na chuanin heng sangha kan ti hi salmon kan ti hi a che me ma ama karon soi omega acids mo me omega fatty acids se atam mi baga vitamin B6 kha omboka kan thluak in siam nau te thluak in siam me ka khanin acha chu baga immunity te po ati chak bokani som pakhat na chuanin heng kiwi thei hi mi zo chung chang shelawa kiwi hi a the me ma vitamin A te C te E te folic acid te potassium magnesium phosphorus le fiber theng khan kiwi hi om kim veka kiwi hi a the me mani som pani na chuanin sangha kan ti salmon sangha kan ti hi a the me ma omega fatty acids atami baga vitamin B6 se oma vitamin B6 su kan thluak naute thluak in siam me ka tan khan a the me mani chu baga immunity nge natna chang khanin ado the mo kan immunity kha ati strong ati chak bokani som pathum na chuan dahi hi lassi kan tiang curd yogurt hi ania a them ma chan chu lactic acid bacillus ti kha tamta a kanin khanin kan pumpui environment kha ati tha chu ba ka dehydration atang khanin venga nu chau tan lon fa tan pon protein awa hotel ve wang khan a tha ne sompalina chuan dried fruits kan tiang thei enge raw kan tiang hi walnuts se almonds se le ashang atam mea khang angha acha achan chu protein atama omega acids ama karon suyangte le vitamin si shang atama de le heng dry fruits se po hi enge zing le tlaitin khan pali ang vel kha e kha chani le tuna karon soi di hi rai lai nge tur te ani a chuba ka e tur tam takte po kha oma rai lai chuanin karon ama karon soi to ang khanin thil ele ina khanin e chiam kha ani lova nge quality kha quantity and quality kha poimoni chuwang chuan kan ele ina khan quality thatak kha kan e chho don nya le he karon soi di hi tana changkai na om chuanin ka YouTube pari win ti hi min ron subscribe sakula share te po kha link kha min ron share sak bok ton nya chuba ka shat thiam lo le shat fia zwal du te nei chuan comment in zofia thei reng kani kalome bye bye